guhaye ikaze muri ikiganiro. Donald Trump yamaze gusohora itangazo bigaragaza nk'aho ari ugutsindwa. Amerika na Israel bishobora kuba bigiye gutsindwa ino ntambara byari byarashoje kuri Iran. Ku mugoroba w'ejo ubwo mu Rwanda twari dusinziriye, muri Amerika hari ku manywa, Donald Trump yasohoye itangazo. Iri tangazo ryaje rikurikira ijambo rya Minisitiri w'Intebe wa Israel yitwa Benjamin Netanyahu. Netanyahu hari ku masaha y'amanywa yavuze ko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabujije kino gihugu cya Israel kongera kurasa ibitwaro bikomeye ndetse n'ibisasu ku nganda zo muri Iran zikora ibijyanye na gaze ndetse na peteroli. Ibi babitangaje nyuma y'uko Iran imaze kubahabya. Ku wa gatatu nibwo Amerika yashyizeho itegeko ry'uko bagomba kurasa ku ruganda rwa Iran. Uru ni uruganda rukora ibijyanye na gaze. Uruganda barurashe igice kimwe ariko ntibarasa rwose. Iran ibi yabifashe nk'ubushotoranyi ndetse n'ubugambanyi. Yahise ijya mu itangazamakuru maze itanga itangazo gira riti umuntu wese cyangwa umukozi uri mu ruganda rukora gaze mu bihugu bigera ku 10 yatangaje ko agomba kuraswa, nimba atahavuye agomba kuraswa. Mu yandi magambo yatanze umuburo ati aba bantu nibahunge. Iran yavuze ibihugu bigiye bitandukanye, yatangaje ko igomba kurasa misile zayo ku nganda zitandukanye zikora gaze muri ibi bihugu mu rwego rwo kwihorera. Ibihugu ni ibihugu bikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel, Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait ndetse n'ibindi. Ibi byose Iran yatangaje ko igomba kubirasa. Abakozi barimo bagomba kwimuka bakagenda. Mu gitondo cya kare abaturage babyutse bajya ku kazi bakanyurana n'ibisasu nabyo biri kujya mu kazi gutwika nzanganda. Inganda ziri mu bihugu 10 Iran yazitwikiye icyarimwe. Ibi ngibi byatangaje abanyamerika. Qatar yatangaje ko ngo uruganda yari maze imyaka 2 yubatse rwayitwaye biliyoni zira kuri 24. Igice cyose cya biliyoni 20 Iran yarakirashe. Byumvikana ko mu myaka 10 iri imbere bagomba kuba bari guhangana no gusana uruganda. Ibi birasa n'ibidashoboka ariko birashoboka kuko bigoye. Ibi byose Iran yakoze byateye ubwoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibona ko Iran nta mikino ifite na mitoya. Ibihugu 10 byose byisanga bisigaye inganda zo zatunganyaga gaze Iran yazira. Iran bati dukura mu ijisho natwe tugakura mu irindi. Mu minsi yashize Donald Trump yigeze gusohora itangazo avuga ko ngubwe Iran yamusabye kujya mu biganiro ngari karanga. Abanya-Iran bahise bamusubiza bavuga ko batigeze bamusaba kujya mu biganiro kubera ko ngo ntago ari batangije intambara. Bavuze ko intambara yashojwe kuri Iran ariko Iran ari zagira uruhare mu kurangiza ino ntambara. Ibi Donald Trump yabiteye twatsi ariko birasa nkaho yabikeneye. Donald Trump amaze kugaragaza ko amaze gutsindwa ino ntambara. Iyi ntambara imaze kumurenga. Mu cyumweru cyashize Donald Trump yavuze ko yifuza byibura biliyoni $200 zo kuba yakoresha muri urugamba rwo guhangana na Iran. Ibi ntabyo yabonye. Hari ibimenyetso bigera kuri 3 bigaragaza gutsindwa kwa Amerika. Ibimenyetso simusiga. Ibi ngibi ari byo bishobora kuba bivuga ko bituma Amerika igomba kuba yatsindwa ino ntambara. Amerika imaze kubona ibyo Iran ikoze zo kurasa ibihugu bigera ku 10 icyarimwe. Amerika yabonye ko Iran nta mikino ifite, nta nubwo iteganya kuba yerekeraho kurasa. Igitangaje ntibazi ngo bikorwa n'abandi. Amerika mu magambo yayo ikomeza kugira uti ntago tuzi abayobozi bayobore Iran. Iki ni ikiganiro Donald Trump yatanze. Kuba atazi abayobozi bayobore Iran ubu ngubu kubera ko abayobozi bazwi babishe, ibi byabyo n'uruhurizo rikomeye cyane. Nta makuru yaho kurasa bafite. Mu gitondo cyo ku munsi wa gatanu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Ifite indege y'intambara yitwa F-35. Iyi ndege ngo ni imana y'intambara muri Amerika. Ntigiraswa, ntigaragara kuko nta radari nimwe iba ku isi yayifata. Ariko ibi ngibi Iran yagaragaje ko iwabo bidakora. Amerika yohereje ino ndege mu ntambara uko yatekereza ko iyi ndege itaboneka, itaraswa kandi yihuta cyane. Kugira ngo umve ku ino ndege irenze ishobora kugenda byibura ibirometero 2000 mu gihe cy'isaha imwe. Mu yandi magambo mu minota 10 gusa yabivuye i Kigali igeze Rusizi. Minota 10 yonyine. Iyi ndege umuvuduko wayo ushobora gutuma itagaragara kuri radari nimwe. Ntiraswa, nta misile yirukanka kuyirusha kuryo yayifata. Amerika imaze kohereza ino ndege, Iran yarayirashe. Ibintu Amerika birayishobera. Ati ni gute indege nk'iyi ngiyi ishobora kuraswa? Ninde wayirashe? Misile yarashe imeze gute? Ibi byafunguye amaso y'Abanyamerika. Bagitekereza ibyo, Iran yagiye mu itangazamakuru avuga ngo ya mana yanyu mwizeraga twayirashe. N'ubutaha nigaruka noneho tuzayirasa iveho ishireho. Iyi ndege yasubiye ku birindiro barayimanura bayishyira hasi kubera ko itari gishoboye kuba yajya mu ntambara. Ibi ubwabyo bigaragaza gutsindwa kwa Amerika. Niba indege bari bizeye ko ishobora kuba yakora urugamba nta muntu hari, ubwayo nayo iraraswa. Iran yaberetse ko nta kidashoboka. Donald Trump yasabye amafaranga yo kuba yamufasha gushyigikira ino ntambara, biliyoni zigera kuri $200. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagombaga kuba yatanga ayo mafaranga. Congresswoman cyangwa se uhagarariye Kongere ya Amerika ahari muri Pentagon yatangaje ko aya mafaranga atiteguye kuba yayasohora. Ati iyi ni imisoro y'Abanyamerika, ntabwo niteguye kuba nayisohora. Buri munsi Donald Trump akora ibintu mu nyungu ze, nta nyungu Abanyamerika bafite mu biriya bintu. Amafaranga Leta Zunze Ubumwe zanga kuyasohora. Bishatse kuvuga ko Donald Trump agomba kwishakamo inkunga izamufasha muri iyo ntambara. Ibi ngibi yabonye bidashoboka. Mu magambo uyu mugore yivugiye witwa Lauren Boebert, uyu ni umurepublikani akaba ushinzwe Kongere ya Amerika, yivugiye amagambo agira ati ndananiwe rwose, ndananiwe cyane, ndambiwe guhora ntakaza amafaranga ku bintu bidafite agaciro hano muri Amerika. Ati ndarambiwe gufata amafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kayashora mu ntambara, abaturage batagira icyo bungukiramo. Aya mafaranga dushora mu ntambara
ni imisoro y'abaturage ba Amerika. Ati biragaragara ko Amerika ubwayo idatekereza ku nyungu z'abaturage. Aya mafaranga ntayo niteguye gushora. Ati dufite abaturage benshi batuye muri leta ya Colorado bakeneye kuba babaho kandi bakabaho neza. Imibereho yabo iragoye. Aho kugira ngo Kongere yicare yiga uburyo yaha abaturage kuri aya mafaranga, bariga uburyo bwo kuyashora mu ntambara zidafite agaciro. Ibi ntago nzabikora. Nta rufaranga na rumwe n'igiceri cy'ijana nzigera nsohora. Ibi yabivugaga mu gihe Donald Trump yari asabye inkunga ya biliyoni $100 zo kugira ngo baye kwifasha muri no ntambara. Amafaranga arabuze. Donald Trump mu kiganiro yahaye ikinyamakuru CNN hari ku munsi w'ejo ku masaha y'umugoroba, umunyamakuru yarabaje ati mwiteguye kuba mwajya mu biganiro na Iran? Donald Trump yabasubije ko ngo ibiganiro babijyamo ngo ariko batazi bazagwanira nande. Abasirikare, abayobozi bose b'igihugu cya Iran bakomeye ngo barabishe ngo ariko ntago bibaza ngo bazaganira nande. Umunyamakuru yamubajije ijambo agira ati ko muvuga ko bapfuye ninde ukomeje kurasa? Donald Trump ati natwe ntitubizi. Ati icyo tuzi cyo nuko abayobozi bakomeye bose twabishe, atari kuzaza uzicarana ku meza y'ibiganiro tuganire. Apfa kuba ahagarariye Iran. Mu yandi magambo, Donald Trump yemeza ko abayobozi bose ba Iran bashizeho. Ku mugoroba wo kuri wa gatanu, Donald Trump yatangaje ko ngo Iran nta mbaraga na nkeya gisigaranye. Ibi ngibi abivuze mu gihe Iran ikomeje kuba yabarasa ko biteguye ibiganiro. Nubwo Donald Trump avuga ko batiteguye kuba baganira, ariko ibi ngibi ntago ariko Iran ibyumva. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yitwa Aragashi aherutse gutangaza amagambo agira ngo twe ntago twiteguye kuba twarekera kurasa kubera ko ntago ari twebwe twatangije ino ntambara. Ati tugomba kurasa abanyamerika kuzageza igihe n'ubutaha batazongera kuba basuramo bino bikorwa by'ubugoryi bakoze. Aya ni amagambo ya Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yitwa Aragashi. Mu yandi magambo, ibyo Donald Trump yivugisha byose Iran ntitegereje kurekera kurasa. Twize tuvuga ibaruwa tugitangira ibiganiro. Ni ibaruwa yanditswe na Donald Trump maze ayinyuza ku rukuta rwe rwa Truth. Ni urukuta ayoboye uko ni n'urwe. Mu magambo ye yatangiye agira ati ubu noneho turegereza kuba twagera ku ntego yacu. Intego yacu twari twihaye turenda kwigeraho. Niyo mpamvu kwenda kurekeraho kuba twarasa cyangwa twagaba ibitero ku ngabo yise ngo ni ingabo z'iterabwoba z'abanya-Iran. Yavuze ko ngo abari abihebe. Abanya-Iran yita ibyihebe hari ingingo 5 yagaragaje zerekana ko ngo bamaze kuba mu ngingo ya mbere yagize ngo kwamaze kwangiza misile zose za Iran, nta bushobozi zisigaranye, yaba ronshasi zirasa ndetse na buri kimwe cyose kijyanye nazo twaracyangije. Ku ngingo ya kabiri, twamaze kwangiza ubwirinzi bwa Iran bwose bwakorerwaga mu inganda zose za Iran zikora ibisasu bya kirimbuzi, izi zose twarazirashe. Ingingo ya gatatu yagize ati twamaze gukuraho igisirikare cyo mu mazi cya Iran ndetse n'ikirwanira mu kirere, hiyongereyeho n'aba specialist bashinzwe kuba barasa indege. Ibi byose twabikuyeho. Icya kane yagize ati ntabwo tuzigera twemerera buri mumwe wese kuba yakoze imitwe y'intoki ku ntwaro za kirimbuzi. Ibi ntago bishoboka. Ati buri gihe tuzahora twiteguye kuba twatabara ndetse tugatera buri umwe wese witeguye kuba yakora zino ntwaro. Ibi ngo nibyo twakoze muri Iran kandi twabigezeho. Ku ngingo ya gatanu yagize ati tugomba kurinda ku rwego rwisumbuye cyangwa se urwego ruri hejuru ibihugu byacu byo muri Middle East dufatanyije muri urugamba. Yavuzemo Israel, Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait ndetse n'ibindi bihugu. Ku ngingo ya nyuma ni ingingo igaragaza gutsindwa. Mu minsi ishize Donald Trump yatatse ibihugu bigiye bikomeye cyane hano muri Europe, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubutaliyani, Espagne n'Ubudage. Ibi byose yarabyatatse ashyiramo Ubushinwa n'Uburusiya ngo bimufashe kurinda no muhora Hormuz. Hormuz ni umuhora unyuzwamo ibicanwa byose bigenda ku isi. Donald Trump yasabaga ko ngo ibihugu byose byohereza ya mato akajya kurinda no muhora kuko ari ugukontororwa n'igihugu cya Iran. Ibino bihugu byamutera utwatsi. Mutera utwatsi nuko byari bizi ko gufatanya na Donald Trump bucya misile zakugezeho nizo zazaga kukubaza impamvu barakurasaga bakakuziza kuri gukora na Amerika. Igihugu cy'Ubufaransa cyagize kiti twebwe ibicanwa turabibona, ibyo muvuga ngo umuhora urafunze twe ntabyo tuzi. Ibi ni imwe muri tirike Iran yakoresheje zo kugira ngo ireke ibihugu bimwe bimwe bitware petrol, nyamara Amerika, Israel n'ibindi bihugu byose bikorana Amerika ibibone kuri no petrol inyuze muri no muhora. Mu yandi magambo bisa n'ibidashoboka ko Amerika izongera kubona petrol yanyuze muri no muhora. Ni nayo nzira yonyine ihari. Mu ijambo Donald Trump yagaragaje yavuze ko uno muhora munaniye kuba yawurinda. Yagize ati umuhora Hormuz ugomba kuba warindwa ndetse ugakontororwa n'abandi bantu babishaka kandi bafite uburenganzira, ariko leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo zirimo. Twebwe nka Amerika ntituzarinda uno muhora. Ibihugu bifite ubushake binawukoresha, ibi nibyo bigomba kurinda uno muhora bikawitaho. Twebwe nka Amerika tuzaba turi aho ngaho, icyakoze uzashaka ubushobozi bw'igisirikare, intwaro, amafaranga, ibi byose tuzabimuha kugira ngo abashe kurinda uno muhora. Mu yandi magambo, leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo igishoboye kuba yarinda uno muhora. Ibi byose bijyanye n'uko Donald Trump yirirwaga asabiriza amahanga kuba yamufasha kurinda uno muhora akabyanga, aza kubona ko ari ibintu bidashoboka. Iri ni itangazo rya Donald Trump yarisoje agira ati murakoze kwita kuri iri tangazo. Ati yari Donald Trump ubandikiye. Umaze kumva ibikubiye muri rino tangazo,
byose bigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye kuba zarekera kugaba ibitero kuri Iran ntabwo yiteguye kuba yarekera kugaba ibitero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bifatanya nayo. Ndagushimiye wateze amatwi kino kiganiro. Nimba ari ubwa mbere uze kuno muyoboro twibagirwe gukanda like ndetse na subscribe. Imana ikurinde.